nihin September ni hi thong ni kulali daha kha post thong Chimnak sham kan thok changlai Kanpetlet a ni Kahdohnak Tuah Lo ding le Sakhaan Ser Lo ding in cha an Chuah Kanpetlet peng chung Hriamtlai a ni Sakhaan Ser in hun khwar lo ding le Ralzaam Changnak Tuah Lo ding in nizan September ni khat Kanpetlet mizapi ni chathen an Chuah SAC Ralkap do ok CDF Ralkap bu chu Kanpetlet mizapi tlangtar in rakdir asina in CDF cheu khatni mizapi tlangtar tal lo in AA chu Kanpetlet peng an raklu pi hna tia chathan an langtar Kanpetlet peng chung AA an lu hnu in CDF pakhat le pakhat karlak boibai nak achuak Kanpetlet peng chung Hriamtlai hna ni tual chung mi Thkhonnak le tlaikhi nak pol an tua I herlo mi boibai nak phun achuak tia chathan an langtar chap chu cha Kanpetlet peng chung AA ni Ralzaam Changnak atwa mi le Sakhaan Ser in hun khwarnak atwa mi pol hi Kanpetlet mi zapi ni kan du lo tia du lo nak an langtar Okas thachung SAC Ralkap Palek panga chin Hriamtlai sin an Zaam Okas thachung chin mi phun Hriamtlai hna sin SAC Ralkap le Palek panga an Zaam I CDM an tua tia thai asi Okas nisari khan Tlang SAC Ralkap pakhat chu MA mai thal pakhat mai thal kwanza somli le panga le kutche bom pakhat he CDF Tlang sin Zaam Okas ni thlai ruk Mandalay ramthan chau padong Palek Sakhaan in nu Palek pakhat le achung khar chu CDF KKG sin an Ralzaam ve chun Okas nikul nili ha kha SAC Palek pakhat chu mai thal jun khathe CDF ha kha sin Zaam bang in Okas nikul nisari zong SAC Ralkap pakhat chu mai thal jun khathe CDF tonjang sin Zaam ve Falam SAC Ralkap bu khalaya 268 in Ralkap pakhat zong Okas nikul nikwa khan tidim mizapi ukshroi tu sin Ralzaam tia thai asi Dohthlennak kumthum chung SAC kut in Myanmar nu thongkhat leng an thi Dohthlennak kumthum chung SAC Ralkap kut in Myanmar nu thongkhat le zala somthum le panhi an thi I thonga le zaruk le somli le pakwat lei an tong tia ramkhel thongtla bom san tu bu AAPP ni September ni khat report achwa nu atam dau chu SAC ni aka mi hriamngan le wanlongka nak ruang an thi I damlo ruang thong in chung athi mi le SAC Ralkap le Palek ni aphun in an shamna ruang athi mi zong an tia AAPP report ni alangter ramkhel thongtla nu pol abom chan tu bu WOPP tran wau ngai tu ma juju me jun ni SAC Ralkap ni aphun in an shamna ruang thong in se zong thlobul yaw mi nu pol zong an an shamna nak mi thailo in athi mi zong an tia achim Myanmar ram Dohthlennak kumthum le cheu chan chung SAC kut in Myanmar ram mi thonga le zanga le somriat le pariat an thi chang I chu chung chun nu thongkhat le za le somthum le panhi an ital hi asi Ralthate in SAC an dau ruang tlai atong mi le aphun in an shamna ruang athi mi Myanmar ram nu vialte upatna kanim pek na tia AAPP ni alangter Matupi Khua Ralzaam Minung zakhat Hrawng an kir than Cang AA shwenak in chim brotherhood ni an raklak mi Matupi khopi Ralzaam Minung zakhat Hrawng Khua an sa Cang tia thong kan thai CDF Matupi brigade 1 tran wau ngai tu ni mi cheu khat chu Matupi Khua an raklut I thilri an lak nu an kir than ton an lak mi thilri hi an ma thilri mo asi midang thilri da an si ti zong kan thailo chu cha minung rikhya long in atu chun lu nak nol kam pek ri hna tia achim asina in Matupi Khua male in lo ve wedding in atlungta mi Khua mi cheu khat chu AA le CDF Matupi brigade 1 ni Matupi Khua in Chuah nak nol ampe hna lo tia ati tu zong an ve tol chung mi pakhat ni Khua atlom bik thakhat ta hnu long Chuah nak nol kan impact na lai tia AA le brigade 1 ni an ti hna kai an phone an chudi hna khochung an lu lai ngong ei am pek na I khochung in rok pol man thak nak nol zong an pe hna lo tia achim Matupi Khua mi athong in an kir chang tia an ti na in Matupi Khua I sang pakhat asami longwan sang Minung zakhat Hrawng long an ri tia Matupi tol chung media ni an langter